Rojavayê Kurdistanê jotkaran dest bi palaya ceh û nîsk û Kemunê kirine. Jotkarên Rojava gelek gilî û gazinca dikin ji mûsimê vê salê û têkçûna hinek berhemên çandiniyê li hinek deveran. Piştî ew bahoza dijwar ya Gulherêmê rû dabû. موسم أولي يعني باران قلك هات وما قشتكا ما تقول موسمي ما قشا باش وما قلك متفائل بهم بخيري بيشتي بي باران قلك هات قلك تش دربي وك نسكا دربي وك كموني دربي رشبو دربي أما قنمو جه إن شاء الله باش بتعداولو النكر. والله كمون قال قلنا باشا تونا باشا كمون ده دون ميوه يا دوب خديني 6 كيلو كيمي 6 كيلو جا باشن جا يعني ده دون ميوه دقيت طون وسر طون راداتني قالنم daha باشن نيسك نا باشن نيسك تونا باشن او جي كادي بنا وجي تشونا العرضه ونتشني حتى ناجي Jalîkî din ve xwediyên derasan yan patozan gelek kêşeyan dikişîn di vî mûsimî de. Ji buhabûna perçeyên guhertinên yên derasan û kêmbûna mazotê. تيم دراسي والله قطع بهانن مازوت ب1000 ياويرن بيدت اما فيس بيشو بركي 3 ساعات بنده مازوت ما القرباوي حالا جهو قنما قام دقن نيس قام دقن إيسا الموسم باش بو والله بس سبع صفا في داوية هات بشكيلو تعدل الموسم هات موسمي ما بشكيلو دربي أنا دراسان ما فهم دشنن مجهد دشنن Li Herêmên Rojava rêjeyeke mezin ji welatiyan abûriya wan li ser çandiniyê ye. Ev jî tê xwestin ji kesên bedpirsiyar di milê çandiniyê de piştgirtiya cotkaran bikin, ta got abûriya herêmê xurt bikin. Dara berekat, Kurdsatî News, derdora Qamişlo.